Sanibonani, igama uYandisa Shezi ngisuka egama lakhe. Mina ke umphathi weproject ebizwa ngokuthi it's Art, Climate Change and Tourism. Ngicela silandele nje iNext Billionaire sibe nosuku lonke nje sibonana. Thank you. Umsebenzi ngiqale last year October. Uma sifika apha sifike kwi-mess ekhulu kunama illegal dumps and abantu bengazi lutho about into recycling. Makuwukuthi babona udoti bengazi ukuthi uyimali. Saqala phansi sawu-introduce saba introducele ukuthi no lo msebenzi lona uyimali. Aba interested ke siye sakwazi ukuthi sibafundise ukuthi how to sort because i-waste iyehlukene. Kukhona i-cardboard nama kilos futhi nawo azo ahlukene. Kukhona i-cardboard, kukhona u-PET, kukhona u-HG, kube khona i-plastic, zininzi ke. So mina le izona engidila ngazo because into ye-recycling inama items amaninzi. So mina ngidila ngalezi ezu-5 esengizimentionile. Njengoba silapha iseMasinenge, so abantu abasebenzela lapha ama-waste pickers awu-2 njengoba niwubona lo umsebenzi wama-waste pickers awu-2 okhishi ize lamani. So njengoba sekukanjena umsebenzi usuqediwe wonke, sekulindiwe i-truck ukuthi ize izolanda. Njengamanje ke kuyahlukana ke imisebenzi lo olana it's PET. So u-PET ubona ngokuthi ube clear ngalolu hlobo. Uyabona lo ukuthi u-bluish but also uyabonakala ukuthi u-clear. So zonke ke i-empties ezikanjena izona okuthiwa u-PET and izona eziyake siyake siqugquzela abantu ukuthi makube izona abantu abazithathayo because zinama kilos athanda ukuba better than amanye. Kube khona i-cardboard. So nalo i-cardboard siyakwazi ukuthi silithathe although inkinga ehlangabezana nazo njengamanje isekuthenini lehlile lidrophile. But serious because iyona into abaphila ngayo. Yes, basho ukuthi iyona into abaphila ngayo and they aba collect lapha kuphela. Yes. Thatha lo ndawo yes. So kwezindawo ezikuma informal settlement indlela esibathola ngayo abantu we running campaigns, then kube yibona abeza kuthini abasho ukuthi no we interested ukuthi singasebenza. Then ke manje kube yimake sengibiza the relevant stakeholders sibe sesenza into ebizwa ngokuthi it's a induction, training and awarenesses. Then after that ke sebenikeziwe yonke la information because kumele ukuthi before baze baqale babone the impact abayenzayo emphakathini ukuthi ba understand ukuthi ukuthola i-waste it's not about imali kuphela but it's about ukuthi i-community ibe clean, i-community ibe healthy, more especially nje kule ndawo lena esikuyona indawo egcwele izingane. So zingaba khona i-negative impact if kuwukuthi kuhlala kungcolile. So indlela ke esiyake sisebenze ngayo after sebeyitholile yonke lo knowledge leyo siyake sibanikeze izinsiza kusebenza esinazo njengama bags mhlambe nezigqoko ngokusizwa ke nguPetco ezikhona njengamanje nake esinazo. So after that ke ngiyake ngibafunele into ye-market yokuthi usutholile ke manje ke i-waste uzoyithengisaphi. So yonke leyo nto leyo ngiyayicontrola ekuthenini i-market ize izofika i-truck ibakalele ibanikeze ama-kilos then babe sebeyakwazi ukuthi bafumane imali yabo. We creating entrepreneurship. So ukubafundisa kwethu senzela ukuthi bakwazi nabo ukuthi bakhule bazimele because we are sick and tired indaba yama waste pickers ukuthi agqiba for 5 years ethola imali hand to mouth.
So njengamanje na i-project ize ne-structure sokuthi ikwazi ukuthi umnotho ukhuphuke uye phezulu. Njengoba ama-goals wethu sifuna ukuthi i-waste after i-period ethizeni singabi sawuthatha siwuse eThekwini, but mawuhambe usu-manufactured sifuna ukuthi sibe ne-manufactured yethu lapha ukwazi ukuthi uhambe usuyi-product so that nathi sizokwazi ukuthi umnotho wethu lana unzinze namathuba omsebenzi abe maninzi kube khona nabantu abazokwazi ukuthi babe ngo-full time. So zikhona-ke iy'ngxoxo engisazenzayo with ugovernment zokuthi mabasinikeze indawo isite, because uma kuwukuthi sisebenza ngale ndlela leyo ukuthi umuntu ubeka lapha amanye ama-community aya-ke a-complain because imisebenzi banamagundwa nani. So ku-better if sinikezwa indawo esazi ukuthi okay isite yethu lena, so akwazi ukuthi ama-waste pickers i-project siyithola endaweni ethile, just because njengamanje indlela engisasebenza ngayo ngisa-subcontractor ukuthi umsebenzi ukwazi ukuzothathwa because I don't have enough resources. But-ke the good news isekuthenini for now sengikwazi ukuthi ngibe ne-MOU with umuntu one-truck. Njengoba i-project ikhula ngokukhula, I have ama-MOUs I think for omunye njena udila nento ye-community strategy ukuthi si-strategize ukuthi okay singenza kanjani ukuthi i-community igcina ikwazi ukuthi i-development isikwazi ukuthi siyilethe ngendlela. Just yes ngoba i-project ngendlela esebenza ngayo iqukethe izinto ezininzi ukuthi senza into e-climate change action. We also take lezi zinto because uma kuwukuthi ukhona i-waste kanjena kuba khona ezingekho recyclable. So ke manje isekuthenini lezi ezingekho recyclable sizenza kanjani. So okokuqala iphepha lama-chips nephepha lama-sweet alikho recyclable, therefore awukwazi ukuthi uhambe uyolithengisa lona. So njengoba sisithi thina i-project it's about finishing ama-illegal dump. Makuwukuthi kunezinto esishiya ngasemva, therefore asi-fulfill ke manje ke i-purpose. Which ke lokho sometimes siyakugqugquzela kakhulu, although nathi siyake sifisa ukuthi sibe ney'nsiza zokuthi at least ukuthi makuwukuthi mhlawumbe banama-trolleys okanye bana-some sort engakwazi ukuthi basize, but currently i-project ayikwazi ukuthi ibasize ngento ezikanjalo njengamanje.